Oh, full. Enggak, Pak Om. Oh, terlalu. Wes nentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes sombok Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar? Pada saat itu datang pada studio jika memeriahkan wakil khusus datang panjenengan Bapak Tuskut Sore Ibu Istiana Iya, aku lah. saya terima kulon darakan penapa ikan betul lalu rupiah masuk buka panas Lampu nyelangu, saya sarang ikut puji syukur datang ayat dalam Allah Subhanahu Wa Taala dan dewasa alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wassalamullah nabi kafir kunjuk kepada Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai kalau kita darakan mau berikut adicara murwakala utawi ruwatan. Nduk, kabel itu kabel penjaga biskut ibu nyandung kabel. Jos pindah tuh bagus Muhammad Jati Kota Gibran. Ajeng dia Ayu Eva Rosdiana Ajeng tuh bagus Muhammad Sholat bener para belo kantik donga kang siti juruk ambing gendi diberkati kalimat thayyibah ikan lewat tersangka dipencari kali penonton berbagi pencari berbagi pembukaan dipencari siari berkantor adikan itu tapi mauna barokai pun donga juruk ambing sehingga bini sepuh sesepuh kesepuhan wabil khusus dapat yang sesak kali pun lan mugi-mugi sedaya keluarga Bapak Bu Istiana didarapati kali ikan bareng ana seger waras bareng panjang umur bareng rezeki ingkang kathah lan barokah selamat dunya selamat akhirat pun saha tansah kinabaraken punapa ingkang dados maksud lan tujuanipun utawi hajatipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Keringetnya pondok. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وذريته وأهل بيته سر اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولحضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وأصحاب رسول الله أجمعين وجميع الملائكة المقربين وانسجن جدنا شيخ القدر جلاني رضي الله عنه سر اللهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حد نسيت القبر ولا حد نسيت سنسي ولا حد نسيت سمد القبر ولا حد نسيت الأقل ولا حد نسيت الساق ولا حد بين الدركان بين المروضة ولا حد أراد والإنس صحيح الكرامة والبديل بالدين والدنيا الخير سأل اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wakil susuk jika berbuat bukti-bukti kita tebakan saking talak dunia talak akhirat kita tebakan saking sangkal melewati sangkal itu wadah seperti mencari berperikur wadah siapa mencari kita akan jauh dari rezeki ingkang kathah barokah dunya barokah akhirat pun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأنزل السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلوا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا ظلمنا بأنفسنا وكفى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادين وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمد على دين الإسلام يا قوي يا متين انكسار الظالمين 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 أصلح الله أمر المسلمين سرف الله سلم يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارس الهم يا كاسب الغم يا من لعبدي يغفر يرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن آل بيت سيد الطيب أحد الأكرمين وأزواج الطاهرين أمهات المؤمنين والتابعين ولهم سار إلى يوم الدين وعلينا لهم بهم
Birahmatika ya arhamar rahimin 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 ya arhamar rahim ya arhamar rahimin 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 ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffasati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. الفاتحة جنسات المقدم محمد فعل بنصري وانظري جنسات ألي بعلي الفتن جنسات السوفية ألي ملكا ثم الفاتحة الصوم سيد الشعب العدل بن عدل الحداد بعلي اللهم إنا سبحان الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إنه على رزق قادر 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 سلام قولا من رب رحيم 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 بركات الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Volume nih. Mantap nih Mas Bos. Operator. Anterno. Kurang keras itu. Mantap berat. Oh, Bro. Kira tokoh nanti masih sohasik. Sedikit sekali watak Waktu sabraya serang perawat gigi pada saat ini juga serang perawat gigi Tapi dari sampai dulu Betul kami itu dalam saat ini Bisa mati dalam saat yang tadi sedikit Gara-gara guru sekadar jauh tuh awak ngosong kita turun barang masalah sekadar butuh dan butuh waktu opor jadi butuh kita butuh butuh melakukan pokok merasa sesuatu merasa suatu lawan hukum perkata harga ditapak dan sarung muriwika pada gunung harus pagi lawan kongtoran yosan yang tradisi guru. Anda lagi Prabowo bentuk-benturan baru ketika pada pantura lima kuntan pasukaran bentang pertantangan keritan pernikahan narsotan karena berkentang buru-buru acara tutang perindah ambekan tanpo dulu anda tanpo dulu ketika butuh jiwa terbangun gusti kang pangeran yo kata guru betul-betul sang yang jagat pratika yang salsan takut dulu sang yang pantoyo kekesipun para sepuh para pemimpin para aik para belakang ingkang berpegatus pangkulan dari kesan datang ada foto baik raharjo contoh ibu tetap raharjo karo tuh rasa belati
kanthi panggo ngaturaken sareng tangan katur kutub dhateng kulur kanthi doa asur ahli buku ingkang inunggi kang aribat pintu bagus Muhammad Jodhipur Kyai Eva Rosdiana suatu bagus Muhammad Tuhan wonten sampatipun kali samaripun wonten dokteripun kali dokteripun wonten siapipun kali saripun kantun editanipun kanthi maunah barokahipun poro ing sepuh para pemimpin Islam kadang alkohol tuh pakai nerah harjo cek toto iki perang harjo kartuk dokter ini kantor akan sumpah kepentingan untuk datang kubur Yo sang yang jaga perhatikan, yo sang yang panik, yo sang yang satu hukum supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan amanah dari malaikat jiwa tutupi warosul wakan sebut nampan nomor diketahui kita sehari. Bisa kebiasaan sifat jatuh katan terapasi apa tapi kata kalau tak saking buru-buru tapi tidak buru-buru mungkin suami bapak suara itu berbesar kata atau betul tapi nerah itu buatan atau mau jatuh iya kan kami diwajibi dari untuk suatu dalam pendidik bapak itu berkati ini keparong sakat dan kabur diri akan pakai hati cerobong-bong untuk kaki poro-poro merewat tersangka dipun dicari sakari perbuatan berbagi dicari berberi perbuatan sakari ikan kali ikan tak lu kan termanah Juru bulan ingin batik bukti kaki pikri wajib untuk ikut serta dan cerita masih tak berbeda dia membuat foto di toko-toko tidak dan itu diperkerti kasih kumpul perkiraan pengalaman jatuh itu waktu diproses sampai dari sekolah untuk jatuh keluarga paling tutup tubatan kadang keluar ingkang lewat itu bagus Muhammad Sodia Ayu Eva Rosdiana Iyo bagus Muhammad Sholat Dulu Yudham tak jaluk segala jabat Yudham Presiden Nanti dia kuku Kurangnya memperlukan kalinya terus dari kuku baju tapi kaki lekuk kawan siji selawan matur sifat papat kodoh sangat nangis yang jelas dengan moro pengarang Rino kawan Gusti Rati dan Gusti Kang Mopik Jawa Kang Arojan Presiden asing kuku siji suara mendengar barat takwa tawaduk dari foto-foto utama tawaduk marang wong tuamu itu beda kasih yang khusus kasih ojo pisan-pisan segala wani karo wong tuamu sebab ridullah biridul dan sokudullah bisokudul dan ridani Gusti Kang Probek dumadi gumantung nang ridani wong tuamu lan benduni Gusti Kang Morobek dumadi uga gumantung marang bendine wong tuwa. Mula senajan to kaya ngopo wae kang aran anak kudu manut pituhu karo wong tuwa aja pisan-pisan treal, aja pisan-pisan brengkel. Apa kang dadi dedawani wong tuwa kudu dilakoni. Sebab jeramu ana ning urip ana ngarep padha mulai lair orang yang ada cokodo kang gula wentah kang murah kapi kang nyukupi kang golek mangan kang golek panguput jiwa rino kelawan wong tuwa ibu kanggo anak-anak kasih yang pulau kata justru pulau kata lapan datang yang sebab pukulun sebab dulu rajin kedakan diskusi ikan kita melambai apa yang kodoh
dari pulau Batok pandikan Betoro pulau Betoro Olo Asia dan Tuhan dan Batikal di Pulau Manusia Sukarpon Narkok Bentu. Mulai lambang karangan Semar Bundurana Semenat Toko Jangkeng Asmara Sopo Tegesi Semar Samir Kantuk Tahu Bondo Urik Kudu Hati-hati Ucap saucap kudu hati-hati Obah saobah kudu hati-hati Opo manis siram karo wong tuwa luhur Bocah bagus Mulai dino tititi wanijian kudu bisa ditoto-toto Didandan-dandani budi kekal ini Sing bini Treyal, sing wingi nakal, sing wing landi adat, landi toto kromo karo wong tulu mulai titi wanci iki dino nek podo sing toto-toto didandan-dandan kasih sahabat guru seramu kudu bisa ngabekti marang kongkong jaruk ngakul marang turu Amerika kan betoro kasih dan Allah wana kami ora bakal lagu buku orang man sesuka narkok itu kasih Kena. Kopi kopi. Kan lepas segera YouTube Segi Iki penonton. Padri Kusto Iskonsor Ibu Setiada Kang Putra Putri Kadrakom Sing Kepal Bakti Kapur Pujuk dan Tokoro Kota Ibu dan itu hasil rayu itu Kamsa Lebih Kang Profet Jawab Kebakar Kali Ibu Dibaca Ikan Rinduan Ibu Ibu kakak tuso kakak kakak dua kota dulu kampung terkenal Ukisan kali tentuan satu pokok tinggal silman Abang Pokok kalau jadi wilayah bisa kita perintah oleh judul oleh judul sing bisa di parang siram musim sabar atau tempat duduk Presiden sama-sama kira Roma mereka terus pepundin pulau kata dosa kata lepat kata durung kota dan Roma yuk pangapunten ingkang ajeng datang Roma Iya tuh, si sabar berempat di tiga proses Tuhan hukum istirahat bisa orang bukan terpuri si sabar lagi rekor kita dan dari budi kota yang atas kasih kau Oh anak ibu pulau kata dosa pulau kata pulau tansah wanto dateng ibu kata dosa pulau ibu papunten ingkang ageng ibu ingkang garapi dateng pulau Sanaulan langkung saengga milcit dateng Artopodo pulau wanita ibu sampun diwasa ibu kata dosa Yusuf sing sabar kasih ya ibu Sahabat Grogu Nunta memang dumpa sudi Mugi-mugi Kula ingat angsal jejudung Ingkang saged Ngembong dateng kawargu Angge berbarayat Binjang Romo Tak tuh karo kira Sing sabar ibu Kasih ya ibu Kasih ya ibu Matoran bahagia Ibu doa ngapunten iya le sing sabar
ngajine sing tenan sekolah sing tenan yo ibu donganipun tansah kula antu rinten kelawan dalu iya ibu durung bisa nyenengno sliramu sing sabar yo iki kita baik Bapak nyuwun ngapunten. Kula bajak, kula bocah Bapak. Bocah tingkah Bapak prandat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Iya, sabar. Muga-muga sliramu dadi bocah sing sowan sing bisa ngabekti marang mongkolo ngabekti marang Gusti. Kasih dia belum tampil patung Kang Mas kulo Mbak kulo panjenengan donga akan romo iya berbuat sisa Allah kau prasiso ibu bapak bercandang pangan sanggup jagat sumber dan pitulung krono dapat pak nama insur prasisan Allah kau prasiso mengerti kakak kalah adi radis ketik besar sebelum tentang keromatan dan keromatan foto pukul bernekatin mergo ingkang bareng waris bukan ibu dan orang foto memberi foto santan pangan selamat jumpa dan budi luhur katusan tingkah pola dosa lagi dibuka profil pribadi ruang dosa merupa bulgo ruang dosa merupa bulgo ruang dosa merupa sasak ruang dosa merupa judi ruang dosa merupa zakat ruang dosa merupa marjo ruang dosa merupa tuluh Purwato sang rupo dusto ulun ingkang purwato ulun ingkang mirangko durgo yuto paripurno purogo interwo iya mani guna wasa betul betul sedangkan itu betul orang asing Allah ikan bagi kamu di beberapa usaha sultan atau betul Iku sing darani betara kala betara kala asya kemulan natuwate iya kok rasa khawatir kabeh kita Gusti Kang Prabu Jawata Jawa Tengah perjagat buku diparingi rahmat kang sampurna ngarep betul buku kang niku Tuhan semua pun Emo tak jaluk mulai titiwan dikiti mereka foto di dandan-dandani bukit pekertimu yang wajah ayu dah bagus kasinggiran kukulong bisa geramu mawaslah bunga pangasuti rahari sempong-pong pakondo yang Gusti Kang Prabu Bupati bakal nginabulake apa kang dadi gegayuhane. Lajeng punapa malih ingkang kedah kula ampahi mlaku santri tegese satiru mulut tutup ana Jawa jiwa raga lair tumekaring batin banjur kepinggo diarani ibu suyuh minangka gandine wong loro. Saiki senajan to sliramu ketok gagah prakoso sing wedok ketok ayu sing lanang ketok ganteng ning besok bakal dadi wong tuwa banjur derek tak ibune dunut tobat sing dosa-dosa
kliwat sing durung ya padha diati-ati sing dingiring karo wong tuwa wani sing dingiring karo wong tuwa gampang mawali ngomongnya sekercak ngucap terang tercak mulai iki dewan iki iki ayo padha disukai padha dirubah budi pekerti kaya mengkono ki bakal nemu slamet ping papat diarani rohul khair depan ing dalem perkara kang bagus asinggian kulo jangan dari betul-betul betul-betul asyidullah dan juga tiada manusia suka kontra cepet tu dan tidak pandang kita gustikan problem kita tu betul kemauan gagu juga tiada manusia suka tu berikut kalah tanam sendang keapik pancuran kan itu kasih rahi tutul kalau senang berwokol sendang keapik pancuran betul Allah betul asyhadu atullah wa nasi azman ikan batik kabut betul arso supato ngaco betul betul kewantun tungkat tingkai itu pembarai pun betul serna bagus andang jalan prayu jambus kendali sabun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Sakti mandi oneng puja ingatmu sakti mandi oneng pangucapku Allah Allah innama amruhu idza arada sa'an ayyaqula lahu kun fayakun Kulo boten badhe ganggu tuku tiwara panu susu kroto nang copot yang kaya mengkorosor memperkus aku tak mampu jangan tertolak orang asal Allah jika tadi lagu dukut di orang masih suka tuan copot dosa pun belakang jangan patut ikan panak lain dinaik didikan produk digati niat yang sunnah disis papat kali mempancar 6 sok mobil rogo wong kanting alat barokai narulah hidup alaihissalatu wassalam lantar diusulkan cukup di kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bagi suci mulia mulia atau insun insun tu bagus Muhammad cetek wong larang sejati insun dia ayu eva rosdiana wong badan sejati insun tu bagus Muhammad salah wong larang sejati Kanjeng Nabi dari kelompok pantulan ngegone kami bersih roh pula kapel saya merasani Gusti Allah bersil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Allahumma inna rasulullah amin. Wallahi 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 ahadin wallahi hasadin wallahi dawa'i wallahi nawfaratin wallahi nafa'i wallahi syaratin fiti biwatin rabbiyati kan khadina ta'ala al-syarikati rabbi yasirah ma'asurah wa khair ya khair nasunat rahmatika ya rahmatullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul fatihah iya benar